no if you bossy. I'm Kalano. Sir John, Ghana on. Video ba ku bia ba ehu na ya na ya to. Ya pentema ye niema bia eno a na esa kutia yen. They di kan. He say a breedy unemployment within the system. They toss me no. Say be a school system and ho dada na. Say John obi o tie bia be di ho adanse say. Impo se do ko form 1 form 3 ni kra no. Hu na usuro no. Form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Lower 6, upper 6. O papa. Eti na discipline pa, Sir John, ne bi wo. Ba na no che say na demo ntimi si. E den ya obenya ebi wom. Eno kwa no wetimi aya town boys ni bi kwa eden. E ba beboa. E be setting e be bo mo kwa ne koto petrol ni ma de ba. Ba se obehu se pa se de asi wo boasi. No kwa sem ni se akodi process for nsem. Mu yen hwehwemu. O hwa headmaster no, me de ni strictness na o ye no. Ene niema bia ekoso no. Eno enam say o mo pe kwan bia so. O say school bia ye spy home. Sir John, so nim sa. Within the students now you are satisfied. Headmaster no mo twene wa. Wow. Sir John. Headmaster ni we. Oh. Akoma FM. Where's the police for no want ma wan hwekra convention no. Wo ma bono pa o. You see, Sir John. Oni. O say yi, o say me mu Janet. Urade Nyankopon. O ma bono Obi papa. Kwada no chese. Obi papa. Ukona busua mu kra na seriously. Sir John, me de entwa yi. Na sa de ba nyina Sir John. Ebi na me ka kire wi. Akodi police for onsem de. Na also nhwehwemu mapa. Yeah. Ekọ to the ladder. Ebi kro obi kwa na spy bi na kwa yi headmaster na sutire say na obi akwakoye. Na also akwa ordinary kwa akohwe. Ana ma set no. Ana akofa sa de we e de abawo. But the indiscipline within your schools ni bi no is becoming too many. What you say? It is a osusuan pa say ka all system yi pa wo ho ase John. I'm telling you. E be difficult. Say sa de we pa no on betima akọ to that extent. School na me come aka say bia nsimu da. But at least the way see here no. No kwasem ni say che say ye krofo nko mo sha ase kra na alama bulo kra me akọ chiche o mu nyina. De odwane koda kra na oda wa na ekoma ne so. Because they say alama bulo. ABC but where the omako extreme 87.9 omako extreme ne ahwe ye ne treat ni yeso a e be trigger akwa other stubborn schools no. Seriously, I'm not saying say oboasi sector stubborn school, but ade we ya akoso no ya hwe ye ni ya kan ho asem yia Sir John ya rewosem etimi de I'm against this SHS na ba na SHS no. Seriously, because before we do be form 1 no Sir John be kofie no one kasa obi nkasa o se fa praye pra obi kacha o se twitwe adwae obi kacha o se eniema bi ubo se wo ma me kra wa hu sakraye bi e wo one kasa wo ba fie no wa hu wo mu no say me bai and the punishment yetimi di ma wa utimi kotwia bi wo so aye normal routine aye ye che di ma ye we mu na be twitwi bathroom dey we mu na be we eti na discipline no e wo ye schools no eti asem na akoso no entwa yi ne be share police for say we dey ma mo nche imprempren ya no obi o ye involve ya say teacher ni bi wo school mo a on obenya no na ko na headmaster o so on na share chire no mo ye o town boys a enkrofo engage omo sam engage omo ne sa ne ma nyina mi so mo hwehwemu akwa akosi a chire mi jo approach for di and I know the job that they can do. Wow. Mi jo mo di pa. 87.9 and this was a planting. This was a planting almost certain. Wow. Aden na o say basa. Aden na o say basa. It's education minister. You be say. Eniema bi wo ho a say the way see ko no dey. Si yanfa primitive measures bi an tutu ye school no mu a ebe hadwen. Sir John, as a film